ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ NEꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ कोरोना वायरस कोविड-19 की फिवम असिग मरी लेना कई करंबा थौरांग पाइखटपा याबगे आइन यंगसिननबगीदमक पांगथोकदोरिबा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंगे चीफ मिनिस्टर सिंह अमदे प्राइम मिनिस्टर की ओइबा खन्ननैदबगी थौरंबदो हयेंग जुलाई 19 की अयुक पुंग 12 दा पांगथोकनी आइना मरी लेनबा स्टेट के अथॉरिटी सिंह दा खंगनख्रे। हयेंग पांगथोकदोरिबा मिफम अदुदा PM मोदीना यूनियन कैबिनेट की सेक्रेटरी राजीव गौबाग लोइनना अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी लेबाक सिंगी मरी लेनबा सिंग मिफम अदुदा हौजिक अवांग नोंपोकता कोविड-19 लाक्सिनबा गमतन लेरिबा असिगी मतंगदा कुमना खन्ननैनरगने। नॉर्थ ईस्ट की लेबाक सिंग असिदा कोविड-19 की चांग हेंगलक्लिबा असिगी मरमदा खन्ननैननबा थौरांग तौग्रे। पनबा याबदी ममांग थादा असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा जाउन स्टेट तरुकता कोविड-19 की केस चांग वांखल किबदगी सेंटर न मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट टीम सिंग स्टेट असिदा यंगसिनबा थाखराबने। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने पीबा रिपोर्ट की मतुंग इन हौजिक इंडिया दा कोविड-19 की अपुनबा केस की चादा मरफुदी लेबाक असिकी डिस्ट्रिक्ट मरफुद्राना ओइरे। मसिगी मनुंगदा अवांग नोंपोक की डिस्ट्रिक्ट तारागमरी यावरे। लोइनना मामांगी सैउल फाउबदा लेबाक असिकी कोविड-19 पॉजिटिव पोइबगी चांग चादा तरा हेनबा डिस्ट्रिक्ट 63 खंगतपदा अवांग नोंपोकदगी डिस्ट्रिक्ट 93 यावखेबने। सही तरागा निथोई मथकी अगांगसिंगदा वैक्सीन कापगी अयाबा पिरकपा याना लेरे। सलिबा चयोल असिगी मनुंगदा सही तरागा निथोई की मथकी अगांगसिंगदा जायड्स कैडिला की कोविड-19 वैक्सीन कापदा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ना अयाबा पिरबा याना लेरे आइना एजेंसीदगी फंगबा पाउना हाइरे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल अमना एजेंसी असिदा फंगदोरकपगी मतुंग इना जाइकोव दी वैक्सीन असे आलसिंग अमरी सही तरागा निथोई की अगांगसिंगदा हाना चांगिंग तौख्रे अमदी मरी लेनबा एक्सपर्ट सिंगनासु चांगिंग अदुपो यानाख्रबने। मरमसिना ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI नसु यामना थुना सही तरागा निथोई की मथकी अगांगसिंगदा जायड्स कैडिला असि कोविड-19 वैक्सीन ओइन सिननबा अयाबा पिरकपा याना लेरे। थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउ अमगी मतुंगिनासु जाइकोब दी असि अथुबगी ओइन नमित खरनी असिदा DCGI दगी अयाबा फंगलगनी हाइरे। आनबेगी ओइन कंपनी सिंगना थागलकिबा एप्लीकेशन सिंग असि खन्नबगा लोइना SEC Securities and Exchange Commission द थाद मखाताना खन्नरी अमदे SEC ने लाकदरबा चौल असिदा मीटिंग तुगदुना कंपनी सिंग असिदा प्रेजेंटेशन पिगदौरी आइना पाउ असिना मखाताना हाइरे। सेनापति डिस्ट्रिक्ट न वैक्सीन कापगी चांग ख्वाइदगी नेम्बा डिस्ट्रिक्ट ओइरे। मणिपुर की ओइना सेनापति डिस्ट्रिक्ट न वैक्सीन कापगी चांग ख्वाइदगी नेम्बा डिस्ट्रिक्ट ओइरे। सेनापति डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की फंगबा रिपोर्ट अमगी मतुंगिना डिस्ट्रिक्ट असिदा वैक्सीन कापगी चांग चादा 10.38 खक्तमक ओइरे। हिरम असिगा मरी लेनन अहल ओइरबि नुपी अमना भाग मसामक मयुमदगी चाथोक्ते मरमदुना वैक्सीन कापनिंगदि हाइना फोंदोखी हाइरे। माइकई कियादगी तोंगन तोंगन बमियोसिना साइड इफेक्ट लई हाइना रक्पा असना वैक्सीन कापगी महत्व मपुना पीरिबा हक्सांगी फिबम असिना फई हाइना फोंदोखे। हंदकता इकुई कुइट्रिंगैदा CSO की लुसिंगबा अमना हाई डिस्ट्रिक्ट असिदा वैक्सीनेशन की चांग यामना हंथरिबा असि मियामदा मरुओइना मरुंग हंजिनबा मफम की मियामदा अवेयरनेस पीबा वाटपदगिने। लोइनना खरा थादोक्तुन लैबा मरमना वैक्सीन की खुदोंग चाबा फंगदबना ओइगनी हाइबा मखा ताके। DIO डॉक्टर गाउनी पीटर हाइके अहानबा वैक्सीनेशन की दंबा खुंगंग सिंगदा चंगबा मतमदा खुंसासिना चंगबा थिंगलम्मे अदुबो मतुंग दारकपददी मेडिकल टीम सिंगबा तरामना ओपकी फिबम लागले। पनबा याबदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की DCदा डिस्ट्रिक्ट असिदा वैक्सीनेशन की चांग नेमलिबा असिकी मतंगदा DSO सिंग मिफम पांगथोखरे। नागल अमरोमदा अहुमसुबा वेब सोइदना थोकलबा याबगी फिबम लई मियाम पुनबा तोखेसी IMA इंडिया की डॉक्टर सिंह की मकोक थोंगबा बॉडी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ना कोविड-19 की अहुमसुबा वेब अमा सोइदन थोलकपा याबगी फिबमदा ngaidun leire haiba वार्निंग तौरदुना कोविड की मयोक्ता घाक थोंगनाबा लकोटपा थौरांग सिंग तोक्तनबा सनरन अमसुं स्टेट गवर्नमेंट सिंग दंगासी अपील तौखरे। असिगुम्बलबा ऑनथोक लुरबा तंगक असिदा इंडिया की तोंगन तोंगनबा मफम सिंगदा ऑथोरिटीज अमसुं मियामना उल्लिबा थौसादबा अदुदा बॉडी असिना नुंगाइदबा फंगदोके।
India na handak tamang takngai werba adi sebu web adu dagi tholak pa dangairi madu pumba adu hojik matam gi adawa medical fraternity amasu political leadership na kan hona badagini pandemic sin sigi matang da fangliba global gi evidence amsung puari yang lagadi ahum sebu web adu soidan tholak pa yabagi phim dalai adu banama government amasu public ani mar covid protocol sing in bat tawdana miyam pun bagi thabak sing jathare masimak yamna nuai tenengai ni aina ia bigi fresh ta thokpa cherol amana ngasi phongdokhe tourism ki thabak sing lai khurumba ki khongsa sing laining laison ki thorom sing asi loinam mathau tai adobo masi tha khara phawgi di ngai ba sungkane masi gumba thorom sing asi hangdok pa amsung vaccination tawdana miyam ba paktak na punbada maning taman ba si covid ki ahum subo web adugi damak super spreaders sing ni rakningai ni haina cherol aduna aire haugarba sahi ama makhaida thengna ki basing adu yeklaka tholak payari ba ahum subo web asi miyam purmak soidan ba vaccination tawraga ambasong covid appropriate behavior illaga ngakthok pangam gani haina IM na haike laibak asigi mafam purmak ta covid ki thorang toba adugi matang Indian Medical Association ki miyang adu amuk hana sesel haladun atopa video message amada doctor singi body adugi president Dr. John Ross Austin Zealand na pandemic asigi miyukta apun ba amutoy na matawa na lanteng na ba chatharakle amasung miyam pun ba punamak laksin na bagi Prime Minister Narendra Modi ki wakalolo tu thabak to onthok na ba state government punamak ta apil tawke asuk lur ba tanpam masida lakador ba bathang tha ani ahum asida aikoi kari su tawdaba yai haina laibag yengdun laithok loidabani haina phangna haike Makha tarakba atopa pau amadana Uttar Pradesh Rajasthan da Brajataba da Yamdraba da mi humbudra sikre Prime Minister da compensation laukre Uttar Pradesh amasung Rajasthan gi mafam kya da nawai numita nong su tharake bakaloinana Brajataba gi thodok sing da Yamdraba da mi humbudra sikre makoi dugi manung dagi taraga mathoi di Rajasthan gi korung Jaipur da leiba taraga ni thoi suba sahi cha gi lanban amagi mamang da selfie sing lawringai dini sil lawringai da sigi bane Prime Minister Narendra Modi na miyo sing adu siki pada thamoy sok na nungai taba phangdokre sikhrawa sing adu gi imung manung sing kidamak Prime Minister Relief Fund da gi mhaki office na compensation sing laukthokre Uttar Pradesh amasung Rajasthan gi state government sing na sulai kitraba imung sing gi amamam da lupan lakh manga gi compensation sing laukthokre Uttar Pradesh gi Prayagraj da tara mari yauna punna miyo ni fuga mathoi siki makhoi gi manung da ayambadi angang sing amasung nupi sing ne State asigi district taraga tarukda Brajataba gi miuni fuga mathoi sigi amusung biyu kuntra soke asok miui punama adu chapchan leng phangan ngane sasan chani yangkhai su siki kun soki haina UP Relief Commissioner Ranbir Prasad ki warol amana palladuna paugi agency ANI na haike nong chubaga mari leidaba thodok singda makhoi gi sasan sigraba miui sing adu gi damak su Minister Jogi Adityanath Sen gi mateng pigani haina laktokre Rajasthan da Jaipur manaki Amber Land bal yang bacet pada taragani thoi suba chahi chagi monument amgi mamangda yang nana bagi tawar amgi matunda selfie sing lawring da mioi taraga mathoi nong khalak pada gi sike mobile camera sing da lahu ban nong khak badu aduki matik kalle madudi mioi mayam amma khangpre khangna ke amasung yang nana batawar adu dagi phabu chung thaki hoi gi manung dagi ke ama so open thoki Watch Tower amasung lanban adugi wall mathakta punna mioi kuntare leiringa da thodok adu thoki bane Amer lanban da thoki ba thodok adu da natana garak nawai chung numita state adugi mafam kya da atopa mioi mapan amasu sike madu imrung da angan taret jauke state asi da Brajataba na maram oiru da ngarang Julai 13 phawbada Yamdraba da mioi kulum da sikre amasu kunba sokre haina Rajasthan State Disaster Management gi Joint Secretary Kalpana Agarwal na haike Hauji Khanongsu monsoon awang India ki saruk sing natana lepa kasigi mafum punamak thunglakre monsoon asi hauji phawbada Delhi amasung Haryana Uttar Pradesh ki nongsup thangba saruk sing amasung nongsup thangba Rajasthan jaroktre Delhi nongsup thangba Uttar Pradesh ki saruk sing Punjab amasung Haryana ki atai saruk sing amasung Rajasthan ki saruk sing mathang pung kun mari gimrung da awang nongsup monsoon jarok bagi phibam da lei haina Indian Meteorological Department IMD na makhoi gi khwaidagi nopa statement da haike Sanabagi pau amada Euro 2020 Italy na England bo penalty shoot out da maithiba piramlaga European ground lokre Italy gi goalkeeper Gianluigi gi Donnarumma penalty ani save tawba ngamduna final da England bo penalty shoot out da ahum ani da maithiba piramlaga komja lisingam ka sa panhumpu gani pan gi matungda ahanba European Championship ki title lokre
Zayn goalkeeper asina penalty shootout England gi sanaroi Jadon Sancho amasung Bukayo Saka gi shot singa dung ka thoktuna goal oin ki de aduga Marcus Rashford na kausin ki ba shot aduna post panduna thatoke penalty shootout aduda Italy gi meke de ki Federico Barandreschi Bonucci amasung Domenico Berardina goal on top ngamdana final match ase ahum ani da mai paktuna title lokibane ngarang atheng pada London da leiba Wembley Stadium da Italy amasung England na sana ke Euro 2020 ki final match ase ge minadini sat pada England gi sanaroi Kairan Trivia na pirak pass sama teammate Luke Shaw na goal on top na makhoi match ase nganna mangjil thadun Italy gi sanaroi sum pressure len ke ahan bahaf ke lemau riba matam singa du sanar pada team ani ki maiki digi ahen ba goal chanchen bangam na dan lakhi badage England na amasono da mangjil tharaga lakhi ani soba half sanarak ba match ke humpu tare soba minute da Italy gi Marco Verratti na kausilak pa shot amada teammate Leonardo Bonucci na goal on top na amam da manhan ke team manibak match ki apiba matam loisin ki ba phawda amam da manaduna leikhi badage minute kontra gi extra time haptuna sanar ki extra time gi manung da su team mani ki maike digi ahen ba goal hapsin bangam na khida badagi penalty shootout da match decide to bada Italy na England ba ahum mani da mai theba piram laga European Championship ase ki title lo bangam khibane online racist abuse ki matang da maike ki hada ki chatting da ba phangtok nari England gi team na penalty shootout da Italy gi makhutta mai thi khrapa matung da team ase ki sanaroi sing da online racist abuse mai huknari ba adu de UK gi Prime Minister England Football Association jawna mi kana janing da ba phangtok nari Marcus Rashford Jadon Sancho amasung Bukayo Saka penalty goal on top ng khirabane makhoi amuba jati ngaktane British Prime Minister Boris Johnson hai masigi England team asi hero oina ikoini ikai khomna pamatik chai social media da racism abuse tawguda phanate ludaba thong asida channel music adu masa masana ikai jagadabane AF na hai aikoina makal khudimaki discrimination condemn tawi amsa England gi sanaroi khrada adamna social media da online racism chathariba asi jamna lefak macha ta da ba thongne aikoi gi team na asigum lo thong asi amata taramna okloi masina sohalaba sanaroi sing asi gidamak aikoina lekpan emasung masida channel bung khudimba khwaidigi sathiba sarak pinana bathaksen ke England team gi statement da hai ngasi gi numida gi match matung da aikoi gi Scott ki sanaroi khrada adamna online racism chathariba se yamna nungai ta bathong amani makhoi sing adu England gi jersey gi damak ta kathok pa kaya mangjin thadon lak pa ngaktane British police na social media da thagalak pa racism oi pa post sing adu thijilagane Metropolitan Police na hai Euro 2020 final gi matung da aikoina footballer khrada atamna na social media da offensive maso racist comment kya piba thengnare asigumba thong asi yabangam loi masi lemna tharoi amasung thijin bagi thabak auragane Italy da harauba pongdok pada amachire miyo kya ama aso apan nangre Italy da England bo thoiduna Euro final lobi harauba pongdok pada Italy da miyo ama laikidre amasong kaya man aso apan nangle langna fana pa gamdana harauba pongdok kiba tu da laikidra ba miyo edu masagi sahi koni toi tangaire mag Sicily gi kalta Geroni da card thoujin na pada laikidabane mahag Sicily gi kalta Geroni da card thomjin na pada laikidabane Magna harau bufongdok pa jaunarba town center tamna lakpada laibak tiba thatu ka thokhi bani aina police na phongdokhe financial capital Milan da mioi tara manga aso apan nangle makhoi singa dugi manungda ahum amadi fibam lure mioi singa dugi marak da mioi amadi bombala thana na bokhonaringi makutta pokhairak padagi khutsa ahum kenkre phogya gi southern city ga nakna ba town amada police na hitman ni singda ba mioi amada lambi da thoktuna harau bufongdok leba adugi kodong chabal lawrakam hangna target darba miyo edo nangmaina kaplam laga motor bike tungduna chenkre haire miyo edo thawdok thokpam adu da leigidre Italy na lising amang sahampan humpugan ipan gi matung da ahan boy na London da championship lawa ngamkhibane nagalamurum da British police na volatile fan ni fogam pan fazin kre official taraga mapan sogle nomaijo numit ki atheng bada Italy amasung England na Wembley Stadium da Euro 2020 final sanaring da stadium asigi manakta fencing irang horok pada British police na volatile fan nifuga mapan phajan khre aduga official taraga mapan sogle aire final match sanaring da stadium adugi manakta leiriba fencing amasung official sing adu amaga amaga funaki madura police na charge tawraba matung fan nifuga mapan phajan ki aduga official taraga mapan da asok apan nangkibane Numidasida wel kaiba thabak sa thabadagi aikhoina miyuni fuga mapan phajille makhoi punamak numidang chupa phajinan thamki haina Metropolitan Police na Twitter da phongdokhe
फाइनल सानगदब नुमित असिदा मियोय लिसिंग तरारोमना सेंट्रल लंदन दा यू थक्सिलगा यामना साथीबा मौ अमदा गेम अदु येंगनबगिदब नेशनल स्टेडियम तामना लाके मखोइना फाइनल मैच अदु हौगदब पुंग अनिरोम क्वालिंग स्टेडियम अदुगी मपानदगी पोर्टल सिंगलांगसिलखे आरे मखोइना स्टेडियम दा चंगनब खोनबदा सिक्योरिटी स्टाफ सिना मखोइगी मथक्ता अटैक तौखि हाइना एजेंसी एसना फोंदोरकले ग्राउंड अदुगी मपानदा मियोय चाकेन स्टेडियम अदुगा चंगफमदा हेक मयोकनबदा मखातना यू थकबगा लोइनन पार्टी तौखे मखोइना हांगबा बियार की फेंसिंग अदु केनसिंग अदुसु लंबी दोंदोंतुना थमके फुटबॉल दंगाव जबा लेबाग असि फेंसिंग अदुना सही यंखैरोंगी मतुंगदा अहान बोइना लेबाग असि पांगथोकपा मेजर टूर्नामेंट की फाइनल मैच अदु येंगनदा बोनाखिबने हाइरे लंपनमक स्टेट की हाइबा सीएम की वफम के एस ओना याकिद्रे हौखिबा जुलाई 5 कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट की मंगजोल खुंद बन महोत्सव पांगथोकपा मतमदा लंपनमक गवर्नमेंट की आइना फोंदोखिबो वफमबो कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स के SOGSQ ना कन्न जानिंगदबा फोंदोखरे माइरो लुपसिगे मतुंगिना मिनिस्टरना असेसमेंट एक्सटेंड लो खंगद्रे आइबद उथोकसरी अमसुंग पब्लिक ट्रस्ट की डॉक्ट्रिन खंगदबनोना तौरे माकी वरोल अदुना लमदमदुदा खुंदारिबा मियोइसिंग अमसुंग स्टेट दसिगी ट्राइबल मिहंगी सेंटिमेंट सोगले लोइनना माकी लेगांगना पब्लिक ओपिनियन अमसुंग डेमोक्रेटिक वैल्यू थवैद्रे आइरे KSOGSQ की सेरो लमना आई कांगपोपी कंगलातोंबी रिजर्व फॉरेस्ट के रिजर्व फॉरेस्ट असि लमदम अदुदा खुंदारिबा मियोइसिंग अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट अनि के मरक्ता येन अदुना लैरिबनि मरमदुना नकल अनि के मरक्ता जानबा अमा पुरक्त्रिबा फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अमदा पाइकत्तबन गवर्नमेंट गे असिंगबा ओइगने चीफ मिनिस्टर की वरोल अदुना चिंगी मियाम की पुआरी अमसुंग मखोइगी लैंड ओनरशिप के राइट अदु थवैबिद्रे शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ऑर्डर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स 2006 ना शेड्यूल्ड ट्राइब की हिस्टोरिकल इनजस्टिस कोकननबगिदमक फॉरेस्ट की लमदा खुंदासिनबगी आयबा पीरे येगसिना मकोइदा फॉरेस्ट मनुंग द लमलौबा अमसुंग लैबगी राइट लैरे येगसिना स्टेट की इमिनेंट डोमिनेंट पावर अदुदा अथिंग पी हाना चेरोल अदुना फंगदोरकले KSOGSQ ना मखातारी चीफ मिनिस्टर ना काबू रिजर्व फॉरेस्ट की मतंग फोंदोखेबो वाफम अदु UN जनरल असेंबली ना लिसिंग अमा चापन मरफुद्रा निथोइ द वरेप लौखिबा डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और इथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की मयोक्तने CM बिरेन की वरोल ना ट्राइबल लैंड ओनरशिप सिस्टम लैंड रिसोर्सेस अमसुंग मखोइ की कल्चर की मतंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371 सीदा वफम अदुगी सो मयोक्तने मखाताना मणिपुर दा हौजिक चटनरिबा मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट असिना चिंगिलम कोनसनदबना महकी वरोल अदुना एक असिगी प्रोविजन असि थवैद्रे आइरे चीफ मिनिस्टर बिरेना लमपुरमक स्टेट की हाइब वफमना चिंगी मियाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग MLR एक न पीबा राइट अदु नमथबदुना तौरे हाइब वफम सु कोकी महिरोइ लुपसिना फोंदोरकले थेंखांग के द मथंग लाकिबा गवर्नमेंट सिना यूनिफॉर्म लैंड लो थंबगी खुदांग सिंग अमसुंग तमगी लमगी मरी थुगाइना बखोनदुना लागले ट्राइबल की लंबो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नत्रगना रिजर्व फॉरेस्ट नत्रगना प्रोटेक्टेड साइट लाउथोक्तुन लोक्सनन बखोनबा असिना सिंग तम तोखाइ ताहननबगी मसा कोहेनगनि हाइरे चीफ मिनिस्टर पेरेना पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स तगी लापथोकनबा अदुगा सक लोटपा मियोइसिंग अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन सिंग काबू रेंज दा खुंदारिबा कुकी सिंगबो फॉरेनर नत्रगना इलीगल इमिग्रेंट कौदुना कांगलु मसे नुसिनदनबा सिनबा थिंगनबा KSOGSQ ना अपील तौरे मखा तरकबा अतोपा पाउ अमदना था तरा की अंगांगना हिंगनबा मालेम की ख्वाइदगी तांगबा इंजेक्शन गाइरे कर्नाटका की बेंगलुरु दुसुपनगी था तरा खक्ता गाइरिबा अंगांग नुपी मसा अमना लुपा करोड़ तरा गतरु की जामलबा सेनपा महात्मा बसंगबा मेडिसिन अमगिदमक गाइरदना महकी हिंगबगी लानफम मायोकनरे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नाबा खेती कौबी अंगांग नुपी मसा अदु हिंगनदबगिदमक अफबा तंजा अमा फंगे हारबदी महकना मसागी सही अनि सुद्रिंगी मवागदा जेन थेरापी की दबक हरि हिदाक अदु मथौ तारे जोलगेस्मा कौबा मालेम की ख्वाइदगी तांगबा ड्रग अदु फंगनबगी मतेंग ओइनरबा महकी इमुंगना क्राउड फंडिंग मतेंग लौरी अदु भाउजुक फाउबदा मखोइना सुमनगी लुपा करोड़ 3.3 खक्तम फंगबा गमले सानपो चिंग लोइनना सानजगदबा चही मतंग असिदा महकी मसानुपीना हौकेबा था तरुकदगी लैना असिना रकले माग मेसिन से खक्ता लोइनरी मागी लयंगबदा चानबीदुना तेंगबांग बिहाइना माकी मामा जियोसना आइके पोकपदगी था अहुम सुरकपदा मागी मकोक थांगतपंगम बगुम्बगी इसम चंपा थबकसिंग तौबदा महंगना ngamlakidabaka angang adu progressive neuromuscular disease diagnose tौखिबने मामा मपासिन डॉक्टर सिंह तानाख्रे अमसुंग था मंगा सुरकपदा माग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नारे हाइना DNA टेस्टिंग द खंगबा ngamdringi था अमंगा ngairake हाइरिबा डिसऑर्डर असि नाबा मियोइ
amana spinal cord amsung brain stem da nerve cell sing mangkhiba maramna basal singi lengthok lensin tawba ngamkhide masigi laina asi sel jamna changba gene therapy gi mateng khaktana layengi masigi layeng fangi adubo lupa crore tara ka taruk changi adugum laba jamlaba senpam adu aikhoina puthokpa ngamde maram adu dagi aikhoigi magi layeng narabagi damba crowdfunding hauke amasung haujuk phabada marup sing imam manung amasung mari mata singi matenga loina lupa crore 3.3 rom sahat pangamle aina maki mapana haike agang asigi damba milaf website da online crowdfunding gi thabak maso haukre agang asigi laina makhalachi yengsiliba Bangalore Baptist Hospital ki official sensap manaba laina asinna agang kulhom doi makona mateng bangkhre madugi manungda haukiba thada manga yauna agang taret Novartis dagi lemna piraktuna tanglaba gene therapy adu phangkhre idaga do mathau taba miyosingda lemna pinana Novartis na Lodaris zema ma sathai layeng adu phangba ngamdriba angang kharati laina aduna maram boiduna sikre haukiba thada masiga manaba genetic disorder ama layengna ba crowdfunding kuthangda injection adu phanganduna Telangana gi Hyderabad ta sahi umlom surabana pamasa amage punchi adu kanara ba miyolising kyana online da punna tholakre Mumbai da crore amagi drug fare Mumbai Narcotics Control Bureau NCB da nomaising nimit lupa crore amagi oigadaba drug single loina na drug lalon ba ama fare farapam yu edu Hussein Bekawe Mumbai gi Nagvad Junction manakda NCB Mumbai team amana akaknaba pau ama jumpham oraga section na thijin question bagi thabak sa tarakpada nupi ama thatki ama sumangondagi asus kg 1.8 faki haira NCB na aike drug adu Jammu and Kashmir dagi Kashmir gi mafam adu da thunglakibani operation adu chatharakhiba drug sing puthok posin tawbada drug mafia sida angang sing amasung nupi sing sijenarakli aiba khangba ngamle hain NCB Mumbai gi zonal director Samir Wan Khadena aike makha tarakba atopa pau amadana Kandahar dagi India ki consulate staff sing puthok lagle Kandahar city manakta Taliban amasung government force anigi manakta kanna kuthok nariba adu ki yenglaga Afghanistan ki city adu da leiba India ki consulate ta leiba diplomat jangkai rom amasung atai staff member sing puthok lagle aina India na fogdok lakre consulate adu da leiba person adu special air force plane sing na Pakistan ki air space na dana ngarak no bidang waram Delhi da parakre ana lekul sing na phangdoke India da hawji Afghanistan da oiba security fiba madu kumni yangsilli aikoi ki personal ki safety amasung security na khwadi ki maru oibani haina statement abada foreign ministry na aige Kandahar da Consulate General of India Thingjindri adum monama Kandahar city gi manakta kanna thok kuthong narakhiba adugi yanglaga hauji ko in India best person lebak asida amuk puthok lagle Consulate adu aikoi gi local staff members na makhatan operate tawri haina external affairs ministry gi wangangloi Arindam Ba Sina aige aroiba da content sing asigi maroi ba pau khara asi ba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asiragi yengbiri bopuna mapathaga sari channel asina domda kanarabadi subscribe tawidribasina subscribe tawgirubolena like and share tawsukawi group namapo amukhanna thagasari